Mina uKing Bhaka ungiyalile futhi ngayaleka. Uma ngabe uKing Bhaka engibizile wahlala nami phansi. Wangiyala wathi Max ungasakhulumi kabi ngesilo esihleze esihlalweni uMisizulu kaZwelithini ngoba mayehlele esihlalweni kusuke kungahleli yena yedwa kodwa kusuke kuhleli namakhosi amembethe amakhosi asalala. Ngakho ke uma ngabe ukhuluma kabi ngaye noma umthuka usuku ungathuki yena kodwa usuku uthuka amakhosi azothi mayese responda kube buhlungu. Wathi uKing Bhaka Max ungasakhulumi kabi ngayo ke inkosi uMisizulu. Ngavuma mina ngathi ngeke ngisakhuluma ngayo. uKing Bhaka inkosi yenyanga, inkosi leya. Uyena umuntu loyana owenze into engakhele isense. Ungibizile wanginika iaddress. Ngagibela mina ngasuka endaweni la bengikhona ngasuka ngagibela ngathatha iflight ngahamba ngaya kuKing Bhaka kwi-address abenginikeze yona ngashona khona. Uyena umuntu ke loyana owenze into engizwayo enengqondo ehlelekile. Uyabona? Because bengilongibuza ukuthi labantu abathi bayangifuna yini bangangibizi. Yindaba bangangibizi banginikeza iaddress. Why bavele bathi bayangifuna nje? uKing Bhaka ke uyenzile into enengqondo. Wangibiza wanginika iaddress. Ngahamba ngaya kuye. Ngingazi ukuthi ungibizelani. Bengazi mina ukuthi ungibizelani. Ngahamba ngaya kuye ngoba phela nami ngiyinsizwa. Ukuthi ungibizelani bengiyobona phambili. Ngagibela ngaya kuye. Ngathi whatever. Kuyobonakala phambili. Nihlulwa yini ke nina nahlulwa yini ukwenza kanjalo? Ukuthi ningibize ebese ngoba niyazi ukuthi ngikwi social media. Obvious man keep ivideo ningibiza, ninginike iaddress. Ngizo respond. Nahlulwa yini ukwenza kanjalo? Naku uKing Bhaka we ungibizile wakhipha iaddress ngaresponda ngaya. Ngathatha insizwa. Sahamba salapha. Nizibonile insizwa laphana elokhuzeni. Nizibonile insizwa bengihamba nazo. Anibonanga ke zonke nibone imbili nina kuphela. Anibonanga zonke. Ngiphila nezinsizwa mina. Ungavela uthi uyangifuna nje. Ayimhlola bo. Uyabona uKing Bhaka uhlakaniphile uwise yona ndoda yona nkosi ke leya. Uyabona ake ngishayele nje inkosi yakithi kaMakhanya eMbumbulu kanye nesizwe sonke ukuthi lesasizwe sakithi siholwa inkosi ewise inkosi ehlakaniphile. Awubheke nje inkosi ivele yabona ukuthi ayikho lento. Inkosi yaMakhanya ayihamba idokfela ivele yabona ukuthi ayikho lento le. Inkosi yaMakhanya kumele ibizwe isilo ngoba ikhothama esilweni. Wobani laba bayibizayo? Inkosi yakithi ibizwa obani? Ibizwa obani? Inkosi yaMakhanya ayihamba ikhothama nje. Ayihamba ikhothama. Inkosi yaMakhanya ihola ngokuholwa isilo. Manje uzobiza inkosi yakithi ube ubani? Ubani wena obiza inkosi yakithi? Mina ngishayela izandla angazi ukuthi iziphi izathu mhlambe nazo yona inkosi edala ukuthi ingasattendi lesa stokfela lesiyana. Kodwa kube isinyathelo esihle kabi lesinkosi esenzile ukuthi ingasahambi lesa stokfela. Ngoba ngempela ukuba inkosi yakaMakhanya beyiya kulesa stokfela bizobiya kubani ngoba inkosi ibusa ngaphansi kombuso kangangezwe lakhe. Uma ngabe inkosi ibizwa inkosi eyibusayo. Inkosi uMakhanya yoya ngamsukwana ibizwa ungangezwe lakhe. Ngoba uyena obusa phezukwayo yona bese ibusa isizwe.
manje obani ke laba abazovele basukeleke umbuso ohlonipheke kangaka isikhondla sombuso wakaMakhanya kuthiwe badonsa inkosi yaso manje bayidonsa ngejazi bafuna ukuyidonsela ezigungwini zezitokfela kade nje indaba yalesa stokfela isigungu setiye lesiyana ebekuthiwa kuhlangenwe ngami inkosi yakaMakhanya ingabizelwa mina inkosi engaka ebusisizwe esingaka ingabizelwa mina nje kuthi uyibizelwa iTikToker igama lalo uMax kubizwa inkosi yesikhondla sesizwe sakoMakhanya kuthiwe ayo attenda nje indaba kaMax nina nina nithatha kancane inkosi yakhe aniyiboni inkosi yakaMakhanya nina aniyiboni mina ngishayela izandla ukuthi vele yabona inkosi ukuthi phela ifundile ifundile inkosi yakaMakhanya ayihambi idokfela leya nkosi leya inkosi yakaMakhanya iyaqonda ukuthi yobizwa ungangezwe lakhe uyena onelungelo lokukhuluma phezulu kwenkosi yakaMakhanya hayi nombani hayi amanye amakhosi hayi abadidiyeli hayi induna awumajina nje inkosi yakaMakhanya thi ibizwe umdidiyeli inkosi yakaMakhanya inkosi ibizwe umdidiyeli hey nina ningazothatha ama chance nini inkosi yakaMakhanya ize nayo ngempela ikhothamela izwi likaMdidiyeli ikhothame inkosi yakithi koMakhanya ikhothamela ukubizwa umdidiyeli azoyi-instructor ukuthi nkosi yakaMakhanya hamba usilandele iTikToker hey mama hey mina ngiyahleka mina mina ngiyahleka mina hey manje anikameni nibiza inkosi yakaMakhanya ukuthi izo attend indaba zako TikTok imidlalo nithi kunomfana nize niyasho nani nithi umfanyana omncane olusimbuzi nibize inkosi nibizela umfana enithi umfana weimbuzi nibizela mina umfanyana weimbuzi nibiza inkosi hayi bafana hey kuningi nje okurong kulento eniyenzayo baba uMhlongo kuningi nje okurong baba enikwenzayo kuningi nje okurong siphi isithunzi senkosi inkosi kumele ibizwe umdidiyeli inkosi yakaMakhanya ibizwe umdidiyeli thiwa nje impela inkosi yakaMakhanya ikhothamela izwi likaMdidiyeli ibizwe umdidiyeli ithatha petrol inkosi yakaMakhanya idrive noma idrivelwe thiwe ikhothamela izwi likaMdidiyeli iyahamba manje iya la ibizwe khona umdidiyeli inkosi hey nina ningazodlala nini hey inkosi yakaMakhanya ilayithile la inkosi yakaMakhanya ihlakaniphile inkosi yakaMakhanya ibizelwe iTikToker elibizwa ngokuthi umfana weimbuzi lapha eStokfeleni ngaphela iStokfela lesiyana besingibiza ngomfana weimbuzi singibiza ngomfanyana kodwa sihlangene ngomfana weimbuzi sihlangene ngomfanyana iStokfela hayi baba ungizwe emchuno ofika wakhuluma into enengqondo kulesa Stokfela ungizwe emchuno ofike wa-identify iproblem uqala wayeseqhamuka nemibono yokuthi iproblem isolvwe kanjani wayesenitshelwa nithembisa wathi ungizwe emchuno yekani iTikToker thina ama-TikTokers sodila ne-TikToker lethu umhlaba wethu loyana waku-TikTok anikho khona nina ungizwe emchuno ukhuluma into enengqondo lapha uye kuphela umuntu ofike washaya laphayana bese ngisalutha ke induna yenkosi uMakhanya ebikhona laphana ngokuthi ixoshe laba bezindaba ngiyabuya kuwe wena Nhlaka production ngiyabuya kuwe sazokushaya impela nje
Ya siyabonga laphana kuyinduna yesizwe sakaMakhanya siyabonga.